I pozdrav svima ljudi, danas snimam jedan vrlo zanimljiv video, dakle danas ću da snimam video gdje ćete biti 24 sata sa mnom, bukvalno sa mnom, napolje ćemo sve raditi zajedno, dakle izlazimo napolje, idemo u onim tamo pravcem i tamo ću da pokazati gdje ja provodim vrijeme i gdje se ja zabavljam. Idemo. Evo ovuda ćemo mi da idemo, tamo se ja uvijek igram. Neću govoriti lokaciju jer je to tajna lokacija, za svaki slučaj zbog bezbednosti naše. Tako da evo mi sad budekano idemo ovim pravcem, pravo samo. I tamo se pravo nalazi gdje se ja stalno zabavljam. I mnogo je zanimljivo, ono tamo može da se vidi koliko već nešto jako dobro. Dakle, ovdje je parking od ovih tamo zgrada, a mi smo na onu tamo zgradu veliku, ovo je kao solitar. I evo ovdje su nekako parkirano, ništa strašno. Evo mi ovdje bacamo smeće. Ovdje je bukvalno na taj kontejner. Moram da se sklonim. Kola idu. Ok. Evo kola da prođu. I nastavljamo put. Koji smeće? Neće. Ima kola. Ok, hajde, idemo. I idemo samo pravo i ispred se nalazi mjesto gdje ćemo kupiti sladoled, gdje ću imati park, gdje ima mnogo livade i mnogo zanimljive stvari. Vidimo se kad dođem na onu tamo kao mini raskrsnicu. Dakle, izašli smo na ovu kao mini raskrsnicu. Doduše tamo ne mogu da prolaze kola, ali ovdje mogu. Ali vidite, na primjer, i to što su stavili tamo čunjeve, vidite, to se parkiraju. Ipak, tamo idemo u radnju da kupimo kao neki moji. Stigli smo, evo ova je ta radnja, ne znam da li se vidio suca. Evo, nekako sad ću ući u hladovinu i evo uzela sam hladovinu. I evo, ovo je ta radnja i mi ćemo ovdje da kupimo sladoled. Znači ja jedan vrlo zanimljiv sladoled. Dakle, preporučujem i vama da jeste taj sladoled. Ovdje imam i kafić. Tu je kafić, sad se ne vidi najbolje. Ovdje se svi klima, preskočit ću samo. I sad ulazimo u taj market gdje mi obavljamo kupovinu. Evo, ovo su vrata od marketa. I mi sad ulazimo ovuda. Malo je teže. I evo ga. Ušli smo u market. I sada ovdje imamo sladoleda frikom. Dobar dan. Ovdje imamo sladoled. Vidite šta sve ovdje ima. Koji ja najviše sladoled volim. Moj omiljeni sladoled je mačo. I sada ćemo da idemo da kupimo. Dobar dan. Evo. Hvala vam. I evo, dobili smo mačo sladoled i dakle jako je dobar i samo je od čokolade. To je moj sladoled omiljeni. Evo ovako izgleda radnja. Dakle, nećemo nešto previše ulazili, ali u sljedećem videu ću ući u radnju i pokazat ću kako izgleda moja radnja i jednu kupovinu. Ok, tamo se već ja sad bolje vidi kada je kafana. I sad smo kupili sladoled maču. Evo sada idemo pravo da vidimo da na kameri usnimi gdje ja provodim vrijeme i gdje je zapravo taj parkić o kome sam svo vrijeme pričala ovih dana. Mislim, ovog videa. Ok, kafić, parkić je tamo, a mi smo došli odande, već se sad i vidi. Ima klupica, odlično, retko kada je slobodna klupa, ali je divno mjesto. Dakle, ja ovdje volim košarku, pa tamo imam terene za košarku, ne znam koliko se vidi. Dakle, ja ovo možda ne snimam sa kamerom, ja ovo većinom s mobilnim telefonom jer nemam kameru, ali ok, sve je ok.
moramo da požurimo jer mi se istopiti sladoled. Ok, idemo ja da zauzmem klupu. Opa, slobodno. Dobro, evo pogledajte, jasno se vidi šta se ovdje se vidi. Evo ovdje je zabranjeno prolaziti kola, ali ona tamo kola prolaze kroz one tamo put, a ovdje je zabranjeno kola prolaziti. Zato ja ceo dan mogu da idem sama napolje. Mislim, ne ceo dan, ali mogu sama napolje. Stigli smo, redko da ovo je slobodno. I evo, uzet ćemo ovo kako fuj. Nešto od sladoleda dole ćemo da ostavimo. I sada ćemo ovdje da sednemo. I sada vam se javljam kada pojedem moj sladoled. Ćao. Evo kako izgleda moj sladoled. Ovo je moj omiljeni sladoled. Pojela sam sad sladoled i sada idemo da vidimo šta se sve ovdje nalazi i kako sve ovdje izgleda lepo i meso. Dakle, ovdje imamo jednu lepu travu. Hodam po njemu. Ovo je kao neka šumica, deluje da je neka kao dosta šumica na kameri, ali nije, nema veze, nije ni važno. Evo, sada, i ovdje je lepo, i evo tamo više ne znam ni ja šta ima, tako da ne bi ja baš sad tamo snimala. Ovdje sam na ovih tamo klupi. Na onoj tamo klupi vidite, ko se vidi, na tu klupi sam ja jednom sedela sa bakom i sedela sam jednostavno kupila kiflu u toj radnji, radnji koji sam bili, jednom sam se tu pojela, ali imam ja ovdje jedan scen dosta topogan. Posjetio se jednom, ja kad sam se doselila ovdje, bukvalno sam se plašila da se pustim na taj crnog topogan. I evo sada ću se spustiti i duši, ja sam u nekoj haljini dugačkoj dosta do kolena, pa ne znam baš da li ću uspjeti. Mislim, spuštala sam se i u njoj, ali dosta teško i ne znam da li ću uspjeti. Vidite ovdje ima neko cvijeće, možemo da pošaljemo baki. Možemo to cvijeće pošaljemo baki, to bi bilo baš lijepo. Dakle, evo ga taj strm tobogan, dakle, sada kad se popne, ne znam kako će da vam izgleda na kameri, ali dosta je strm, vidite da je dosta iskorišten, ali mi sad je stariji malo, tobogan nije tek postavljen, mogu misliti kako je bio lepo ovaj crvenoj boji i sve ostalo. What? Ok, ovo je bilo jako sramo, nisam očekivala da je ovaj dečiji tobogan za decu. Dakle, previše, mogla sam da uzmem glavom sa telefonom, ali ok. I vidite, imamo tu dosta nekih lepih borova. Evo sad, ja zaboravila sam cvijeće. Da vidimo ko je najlepše. Ajde, ovo. I ovo. Idemo da ju odnesemo, vidite šta sam ja obrala. Dakle, pošto niko ne smeta, ovdje ne smemo face da pokazujemo. I to je sasvim normalno na YouTube-u. I vi ako ste YouTuberi ne bih preporučila da pokazujete face. Inače, dosta YouTubera voli da pokazuje face, ali ja ne znam, ne sam baš za takve stvari. Može svašta da vam se desi. To nije Instagram, Facebook da vi sada kliknete i određene prijatelje imate, ali YouTube je skroz drugo, YouTube nije baš najbezbedniji i tako da. Evo sada, dobro posle. Evo, i sada ćemo naš paket donesemo. Evo je baka. Bako, imam nešto za tebe. Hvala. Kako ti se svideo poklon od mene? Jesi, svideo ti se. Pa, evo sad ne mogu da vam pokažem njen lep osmeh. Ali ne mogu da pokažem zato što ne bi smela da
je snimam i roditelji mi ne dopuštavaju. Ali okej. Ne dopuštaju, ali okej, idemo mi dalje. Dakle, sada ćete se, znači na ovu penjalicu, ovo su deca manje od mene prešla, ja mi toliko sramota, ali pogledajte vi koliko je ovo strmo samo. Nema veze. Mi ćemo da se ljuljamo, pa ćemo posle zadnje što ćemo imati jeste pokazati tamo i ovako malo tu košarkaški teren i fudbalkaški. Ima i za fudbal teren. Evo, mi smo seli i evo sada ćemo da se ljuljamo. Dakle, vi se ljuljate sa mnom, ja ne mogu da verujem. Evo, bit će dosta zanimljivo i jako simpatično i bit će mnogo dobro i evo, ljuljam se, pokazat ću vam to mesto tamo i pošto mi se neko javio na video poziv, ali ja zbog vas bukvalno neću da se javim, pa ću da snimim video. Dosta nisam dugo snimala i žao mi je da ovako nešto propadne. Nikad ovako nešto nisam snimala. Pa mi dosta smo se ljuljali. Ne znam da li ste ni primetili. Dosta pričamo o ovom videu. Okej, dosta ste saznali. Koliko. Želim da vam kažem, ceo video nisam spomenula. Želim da lajkujete ovaj video, da se dole pretplatite na kanal i naravno da komentarišete kakav vam je video bio ovo. I naravno želim da što više vas udari lajkove, tako da želim 15.000 lajkova. Znam da je nemoguće, imam 3 pratioca, ali imam 4 pratioca, ali okej, sve je moguće, sve se može, tako da želim da od vas dobijem 15.000 i da me zapratite na moj Nić Mača kanal i eto, to je to. Evo, dakle, ovdje vidimo svašta nešto. Evo, dakle, vidimo ovdje neki kao dečije voziće. Dosta lepo stazu rošule, rolere, bajseve i trotinec. Dakle, mi ćemo samo na kratko da vam pokažem zato jer me baka već malo pominje. Ona meni ne da ja idem sa njom. Evo vidite, ovo su neki kao dečiji vozići. Ajde mi da stanemo u lokomotivu. Evo. Pazite na vozu Minecraftu, znate, ono bukvalno, okej. Dobro, šta još ovdje imamo? Neke kao kućice, samo su neki dečaci. Evo, pogledajte samo ovako. Neće ići naravno su neki dečaci, zbog što hoće. Ali, imate lepe klupe, divno nebo, lepe malo drveće. I pogledajte ovo. Imate na svakom ćošku lijepu kantu i imate klackalicu. To je to u principu ovdje. Ovo drveće kada lepo izraste, vi znate kako će to da bude. Dakle, ovdje kada je sunce, bukvalno znači bukvalno, ali bukvalno je sve gori. Sve u principu gori kao plamen od vatre. Okej, nema se tamo, ovdje su neke kućice i nešto bla bla bla. Šta imam tamo? Tamo se nalaze tezge. Pa ćemo u sljedećem videu. Ovaj video nije imao takve principa, tako da želim da podijelite veliki like, subscribe i naravno da komentarišete. I to je to, zato ćao. Mislim, nije ćao u stvari. Zaboravila sam da bi trebalo da vam pokažem košarkaški teren i fudbalkaški. Okej. Idemo tamo, ne znam da sam rekla fudbalkaški pravilno, da je to pravilna rečica, nije važno. Ajde mi se da vidimo kako izgleda košarkaški teren. Ovo košarkaške terena, jedno fudbalkaški. To je to u principu. A da želim da vam kažem želim like, subscribe i želim komentar i to je to što želim da vam kažem. Gledajte neka što se budem baka ne vidi čečka moja stvari. Okej. Gledajte se slatka. Okej, nije ni važno, to sam rekla. Ajde, šalica. Okej. Želim sada da u roku imam izazov za vas. Ukoliko oni koji nisu ostavili like, subscribe i komentar, želim to u roku 10 ovih sekundi da to učinite. Ukoliko ne učinite,
desit će vam se u toku noći, da će vam pauk ući u usta i bukvalno će vam liž napraviti mesto za bebe i tu će on živjeti vašim ustima, da ga nikad više ne možete izvojiti. Kreće vrijeme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ukoliko to niste uradili, znate što će vam se desiti, zato što želim nešto da vam kažem, evo, pozdravljam vas i imam jedan lijepo srce za vas, vidite, tako da, ćao!